Ananayın ne verem dese. Sen ayt ki. Kızım, bu bakıt degenim ne özü? Bakıt degen. Konuklar ketkende jırga oturup çay içiyor. Çoğun ata, doktor balapanды kayaktan alat? Doktor bu. Doktor degen kızım mınday, alar degen yumurtkaların astına, uyasına jatıp alıp, özünün astına basıp jatat kızım. Anan kança bir 20 gün, 25 gün baskandayn özünün uağı gelgende, anan yumurtkalar jarılıp, anan jakşınakay bolup, balapan bolup çıgat. O yani bilem, doktor yumurtkanı kayaktan alışat. Çoğun ata, andan görü notebook berіңizçi manga. Notebook'un genagi kompüter mi? Koy kızım, kapı olma. Men ana alып бере турган болсоң, эч нерсе кылбай үйгө отуруп аласың. Анда мен бүгүн досторум менен паркка барам. Күндүз эле барып келесиңби? Жок, түнкү 2-лерге чейин. Эме тиги кызым жана ноутбуктун мындай чоңураагынбы же кичирегинен элеби? Ya Emeren, janagı mamang menen papaң мындай кичирээк кезинде сага жомок айтып берчү эле. Магабы? Ооба, чоң окуу жайды бүтүп, чоң акчаларды алып келесиң дечи. Сени акчадан бөлөк бир нерсе кызыктырабы өзү? Ооба? Мисалы үчүн эмне? Каякта болду экен деп. Жок, ким? Ошол акчадан.